Ushaka ubumenyi niwe ububona. Ushaka akazi niwe ukabona. Ushaka amafaranga niwe uyagira. Ushaka ibyishimo niwe ubibona. Ushaka ubutunzi niwe ubugira. Ushaka Imana niwe uyibona. Ushaka ubuyobozi niwe uyobora. Ushaka intsinzi niwe utsinda. Ushaka ubuzima niwe ububona. Gushaka ni ugushobora, gushaka ni ukugira, gushaka ni ukubona. Ikintu ushaka iyo ugishatse neza urakibona.